u Galeriji Arturatoriji sam se predstavila sa svojom izložbom Sito i otisak, koja je rađena u tehnici duple ekspozicije, koja se dobija sa 35 mm slajdovima koji se postavljaju u aparat i onda se kroz njih fotka. Pa serija fotografija nije uslovljena nekim kao konkretnim motivima, nego se više bavim tehnikom. Kod ove tehnike ono što mi je interesantno je intuicija, je igra. Došla sam do ideje da radim tu izložbu tako što sam otišla na Stari buvljak u Pančevu, što je nešto kao Hrelić na Zagrebu, i naišla sam na masu kutija duplih ekspozicija kod različitih ljudi i razmišljala sam, ok, šta je nešto što ja mogu da radim sa ovim artefaktima i kao, ajde probam da ih ubacim u fotoaparat i tako je ovo krenulo. Tako da ne postoji ništa više od igre što se tiče ove serije fotografija. Marina je vrhunski fotograf, vrhunski režiser i snimatelj i jako su nam se svidjele njezine fotografije koje radi već duže vrijeme i htjeli smo to na neki način prezentirati svima. Zasićeni smo sa nekakvim digitalijama i više u toj fotografiji zapravo nema nekakve intuicije, slučajnosti, pomaka koji se događa, a u biti je on zapravo najzanimljiviji detalj slike koji možemo vidjeti u Marininim fotografijama.